Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, nna le Augustine Letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re ketle mmogo ka tshedimosetso. Mokwaledi kakaretso wa ANC Fikile Mbalula a rotloetsa baeteledipele ba maemo a kwa godimo ba ANC go tsepamisa maikutlo go tlhabolola lekoko. Naga ya Aforika Borwa e thankgolola go ketekwa ga kgwedi ya ditshwanelo tsa basadi. Mo metshamekong naledi ya go thuma Tatiana Smith a goletsa borokgwe mo kgaisanong ya go thuma ya dimetara di le 200. Dumela magaetsho. Mokwaledi kakaretso wa lekoko la ANC Fikile Mbalula o kgalemile ka bogale ditikololo tsa lekoko tse di setseng di simolotse go ngangisana ka ga conference ya go tlhopha boeteledipele ya 2027. Mbalula o tsibositse baeteledipele ba lekoko gore ba se kgoreletse tsosoloso ya lekoko morago ga tiragatso e bokoa ya lekoko mo ditlhophong kakaretso tse di fetileng. Lekoko le le utlweletsweng ke manokonoko a kwelotlase ya diperesente di le 17 tse di ileng go lekoko la moporesidente wa maloba Jacob Zuma. ANC e mo kopanong ya komiti khuduthamaga ya bosetšhaba go sekaseka tiragatso ya yona ya ditlhopho kakaretso le go belesediwa ga moporesidente wa yona wa maloba mo lekokong yo o tlhamileng lekoko la gagwe la MK. Mbalula a re baeteledipele bangwe ba lekoko ba tswile mo taolong mme ebile ba setse ba simolotse ditherisano tsa conference ya go tlhopha boeteledipele. We know that there are people who are whispering. We find them. We're going to suppress it. You will have never seen suppression in your life in the ANC. You are going to see that. It's not important now. ANC is 1 foot in, 1 foot out. Our preoccupation cannot be who becomes the next leader. The next conference is 2027. In 2024, you lose elections. You are on the verge of losing elections. The biggest preoccupation is who becomes a leader. Mokwaledi kakaretso yo sa ukaukeng fa go na le se se motshwenyang a re maitlhomo magolo a tshwanetse go nna a tsosoloso ya lekoko le go siamisa mathata a aparetseng Aforika Borwa. Mbalula o tsibositse gore baeteledipele ba lekoko ba tlhoka maitlamo a feleletseng morago ga ditlhopho. It doesn't mean that there are no people who are whispering about 2027, but it cannot be the preoccupation. And members of the ANC must know that. Cannot be our preoccupation, like as if this issue is the utmost important strategic question in our lives. It's not. It's not. ANC e tlile go tsepamisa mogopolo mo malatsing a latelang a le mararo go sekaseka kwelotlase ya divoutu le togamano ya go tsosolosa lekoko ka Gauteng, Mpumalanga le kwa KwaZulu-Natal ko lekoko le latlhegetsweng thata ke kemonokeng. Fa re tswela pele tuna ya thuto ya motheo Siviwe Gwarube, motlatsi wa tona dipalangwa Mkhuleko Hlengwa le batlhankedi ba puso go tswa mo pusong ya Mpumalanga ba tsogile ba etetse lefelo la kotsi ya terena le bese e latotse matshelo a barutwana ba le barataro. Kotsi e masisi e diragetse mo seporo se kopanang teng le mmila wa kwa motseng wa Mafuve ka fa ntle ga toropo ya Middelburg Mabane. Potso setlhabelo ba le 19 go akaretsa mokgweetsi wa bese ba lafiwa kwa bookelong fa go se ope wa bapalami ba terena yo gobetseng. Kotsi e masisi e fitileng ka matshelo a barutwana ba le barataro. Go ya ka sepodisi, bese e ba neng ba tsamaya ka yona ga ya ema fa seporong mme seo ke sona se bakileng matlhotlhapelo a. Batsadi ba ba neng ba le mo kutlobotlhokong ba ne ba le teng kwa makatakong a tiragalo go phutha dilwana tsa bana ba bona. Batsadi bangwe ba supa mokgweetsi ka menwana. Re le ba lelapa re utlwile botlhoko thata. Ga re kgone go amogela se se diragetseng. A re bana ba ntse ba fitlha thari mo lapeng ba ipotsa gore go diragalang. Maabane ba lemogile gore fa mokgweetsi a sena go isa bana kwa sekolong o ya go nwa nnotagi. Maikutlo a na le kwa tlase thata kwa sekolong.
We are shallowed with great sadness as a school, and it will never be the same. It is sad and scared for those who are using the school transport because it's no longer easy to trust the drivers or if the buses are safe. I'm always using the transport every day, and the driver was always having a problem of using drugs while driving in the road. And we were complaining about him, then we report him, but there was no other way we can do. Tona ya thuto ya motheo ikane go ema nokeng malapa a amegileng mme dithuto di emisitswe go fitlhelela ka mosupologo. Educators are not just delivering a service, they start to care about learners, they bond with learners, and so it's also important as we're looking after the learners themselves that we're also looking after the educators and making sure that we're giving them the support that they need. Lefapha la ditiro tsa setšhaba ditsela le dipalangwa kwa Mpumalanga le ikelela go tsaya dikgato. As a department, of course, we are going to take drastic measures as part of responding to the incidences that we are experiencing in the province, especially as it relates to scholar transport. I have instructed the team that is dealing with transport management that we must meet as soon as tomorrow to gather some sustainable solutions that are going to resolve the issue of scholar transport, because clearly there's a problem that we are confronted with. And what is so painful is that the driver who was in that bus, it's a driver we are told that was under the influence. Secondly, he has been reckless. Malapa a megileng le barutwana kwa dikolong tsa batswasetlhabelo ba thubiwa maikutlo. Mokhuduthamaga wa boitekanelo kwa Mpumalanga Sasekani Manzini o na etetse barutwana ba ba gobetseng kwa bookelong. A re tsweleng pele. Lefapha la basadi bašwa le batho ba ba tshelang ka bogole la re le fa tekatekano e se fitlhelelwe naga e gatetse pele malebana le go matlafatsa basadi. Se se begilwe ka nako ya go tlhongwa ga kgwedi ya basadi kwa Pretoria ka mono o reng Celebrating 30 Years of Freedom Towards Women's Development. Kgwedi eno e ketekwa ngwaga le ngwaga go gopola mogwanto wa basadi kgatlhanong le dipasa ka 1956. Letsholo la monongwaga la kgwedi ya basadi le ikaelela go sekaseka tswelelopele e dirilweng mo go matlafatseng basadi mo lephateng la ikonomi le loago fa e sale naga e bona demokrasi. Le mororo e le dingwaga di le 30 tsa demokrasi, tekano ya bong ga e ise e fitlhelelwe. Bontsi jwa basadi bo nna mo poifong ka ntlha ya koketsego ya bosenyi. 20,000 women marched to Union Building, and yet we still don't have equality. So it also shows you that since 1994, when our constitution was enacted, our democracy was enacted, constitution adopted in 96, this 30-year period, we have seen progress that is leading us to gender parity. But we are not there. Tona Chikunga o gateletse a mangwe a mano a puso a kgwedi ya basadi. At the center of everything that we're going to do, it will be research, data, scientific data, so that we know for sure on the basis of research that we are improving, so that we know on the basis of research whether young women in South Africa are being appointed or being employed, and which ones and which sectors are employing them. Lefapha le tshwaetse le ka dipuo tse di ka gagaisano ya bommabontle ya Miss South Africa eo baagi ba bangwe ba naga ba ba akaretsang le tona ya metshameko Gayton McKenzie ba ganelang yo mongwe wa bagaisani go nna le seabe ka ntlha ya bosika jwa gagwe le ba naga ya boditšhaba. The law in South Africa allows the child to attain citizenship through the mother. We no longer have the law that said it's only the father that can give a child citizenship. There are two things in South Africa: either the mother is South African or both the parents were permanent residents in South Africa at the time when the child was born, but also that child must choose to use the right and decide to be permanent in South Africa. You can't use that right as a joint citizenship. Lefapha la re litlile go tswelela go kgaratlhela basadi go fitlhelela tekatekano ya bong e fitlhelelwa.
Baagi ba ga Masemola ka fa ntle ga Leboakgomo kwa porofenseng ya Limpopo ba ntshitse ngongorego ka go rekisiwa ga diritibatsi mo kgaolong eo. Ba ka ya fa tiriso e botlhaso ya diritibatsi segolobogolo nyaope ga mmogo le crystal meth di tlhotlheletsa bosenyi. Baagi ba ikuela go boramolao go tsa dikgato kgatlhanong le bao ba amegang. Ba opela le go ipelaetša badudi ba ga Masemola ba re ga ba lwešediwela ke tšhomišompe ya diokobatši tša nyaope le crystal meth ka tikologong ye. Ba re maphodisa a selegae ga a dire go tletše seatla go lwantšhana le se. Badudi ba re bosenyi bo ile godimo fa o bohlolwago kudu ke makgoba a diokobatši. Ba latofatšwa yo mongwe wa badudi ka go rekiša diokobatši e fela ba re maphodisa ga a tšee kgato kgatlhanong le yena. Ka dirapeng tša motse go na le karolwana yeo go boloketšego kudu bahu bao ba bolailwego ke diokobatši. Badudi ba re sa go kweša bohloko le go feta ke gore bontši bja bao ba ilego molete mohlaela thupa le godimong la magana go boa madumela go ya ke baswa. Re maswabi man ka se se rega mo motsong wa borena e le go rekiša ga nyaope le crystal. Vale nna ke ne le go goetšwa go le roketseng ka nyaope gobane ke bile le bana ba babedi ke bašimanyana ba kgogile nyaope ba tšere dilo tša ka ga ke ne selo ka gara lapa. Nyaope crystal meth e feditše setšhaba sa maga Masemola. Ga re sane dikgaetšedi, ga re sane bobuti, ga re sane le bana. Kore gone jwale o ka re tšetše le fashion lapa ka lapa ke nyaope. Maphodisa le ona a dumela gore bothata bja diokobatši bo ikepetše kudu ka motseng wa ga Masemola. Ba re bao ba rekišago diokobatši ba tla llelwa ke ditšhipo nakong yeo e sa fedišego pelo. Ditiragalo tša tšhomišompe ya diokobatši re na le dipego tše re di amogetšeng go tšwa gona ka kwa ga Masemola. E fela se re ka se laetšang ke sa gore ba tšea karolo le maphodisa re tloga re šomišana. Badudi ba ga Masemola ba ipiletša go maphodisa go tsenya letsogo ntweng kgatlhanong le go rekišwa ga nyaope mo motseng wa gabo bona. Ba nyaka gape gore batho bao ba rekišago nyaope mo motseng wo ba hudušwe. Na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC ga Masemola. Mogedi o montle sala sentle. Gakologelwa gore dikgang tsa rona di a bonwa mo mafaratlhatlheng a jaaka X, YouTube, WhatsApp le Facebook. Re lebogela go nna teng ga lona mo kgasong ya gompieno. Tse di latelang ke tsa loleme la Sepedi ura borobedi maitsiboa ka moswa. A nne boroko. Gopola gore Mobango o tla latela metsotso e le 30 morago ga ura borobongwe maitsiboeng ano. Ke leboga musiki le dibedisi ba bogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosigo jo fa re lebella bogare jwa naga bo tlana le gone go itemogela pula diperesente di le 60 bokone jwa naga le teng go tlana le gone go na le masarasarana pula diperesente di le 30 mme ka moso le teng fa re lebella mo botlhaba jwa naga go tlana le gone go na le pula diperesente di le 60 mo karolong ya Lebopo re lebella gape mo bogare jwa naga go tlana le masarasarana pula fa re lebella go karolong ya Polokwane le Limpopo tlana le gone go aparelwa ke mowane ba maemo a bosa ba le gone go re tsibusa ka dipula tsa matlakadibe mo bogare jwa naga ka moso le teng fa re lebelela go botlhaba jwa naga go tla nna le gone go nna le diphefo bokone jwa naga mo tla nna le gone go itemogela melelo ya naga a re lebele di-temperature tsa rona Gauteng fa re lebelela go Pretoria go tla nna bothito mo mosong ka digata di le 10 go a go di le 20 fa re lebelela Carltonville le teng ka digata di le 5 go a go di le 20 province ya Limpopo le teng mo provinceng go a pogile Musina e tla nna le gone go nna bothito ka digata di le 15 go a go di le 28 le Phalale ka digata di le 9 go a go di le 28 Mpumalanga mo provinceng fa re lebela Carolina go tla nna tsididi ka digata di le 3 go a go di le 22 Secunda go tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 7 go a go di le 21 KwaZulu Natal go tla nna le gone go nna le masarasarana pula mo provinceng Kokstad go tla nna tsididi mo mosong fa re lebela Pietermaritzburg go tla nna bothito ka digata di le 28 Eastern Cape le teng mo provinceng fa re lebela mo botlhaba jwa province go tla nna le gone go nna le pula Makhanda go tla nna tsididi ka digata di le 2 fa re lebelela Eqonce go tla nna le gone go nna tsididi ka digata di le 5 go a go di le 19 Western Cape mo province go tla nna le